said that in time, in the future, you will see a man. You will see a man. And this man, he will be carrying 2 kaupapa. Ne? E rua ngā puka puka e mauranga mai ana. He will be carrying 2 books. The first book is the Tii Marae. The Tii Marae. Meheme, if you go into the Te Pāo Ngā Ariki down in Whanganui at Te Ratana Pā, which is actually Te Pāo Ngā Ariki, they got the kōrero down there. Nā te mea, because the man that fulfilled that prophecy of Aperahama Taunui Mā, and there were many other tupuna who added to this prophecy to reaffirm the faith, the hope, the trust that our tupuna had in te mea tuatahi ko te kaihanga ai o matua te kore ai hoa o ngā mano. Firstly, in the creator of our ancestors. A ka heke tonu mai ki ngā ancestors. Then into the ancestors. A ka heke tonu mai ki te taumata o kaumātua. And then to the elders. Penei māua tahi. Aha koe e nohi te wai timata ai e te koreka nā taku kaihana. A Bryce, Audrey, Mete, Pupuke, Whangaro, Kaio. Ne? E hiko I tahi ana mātou. We've been walking for so long together. Te nuinga o te taumata konei e mōhio ana. They know us by sight. But most everybody is new because we get hundreds and thousands of new kanohi mata ora every year. Ne? Nā te mea ui ana because you want to know. What is the truth? What is the truth regarding these sacred agreements and documents pre-1835 and post-1840? And in between is the meat. Ko koutou, ko tātou. We're the meat in the sandwich. So, ia tau, ka hoki mai, te hunga mai ngā pitoputo o te ao, ngā hau e whā. So many people arrive here from the 4 corners of the earth. They want to know about the sacred covenant here in Aotearoa that shines throughout the world. Shines throughout the world. E piata mai ana. Te whetu e taiari ake I panguru pāpata. I maunga emi whangaro. I ngā paupau katoa o te mona nui a kiwa. And the answers, brothers and sisters, is right here. This is the hui huinga where you can find those answers. And after you gather these answers, and many more questions, then you ka hoki atu ki tō ake marae. Go back to your marae. Go back to your haukainga. Go back to your ukaipo. Go back to your tūranga waiwai. Go back to your whenua rangatira. Hoki atu. Mahi a ngā mahi. Kia tika. Hei aha. Hei oranga. Mō ngā iwi katoa. Now in reality we know that we cannot satisfy. Tēnā anō tātou e te whānau, nau mai a koutou mai, nau mai hoki mai, kia tātou o tautoko, tere o takiwa o tautoko, tēnei e mihi atu ana kia koutou, ko leash tēnei, I roto I te tiniti nui, the Maranga mai annual forum tent. Here we have had a few kai kōrero this morning, we've had the waka come in, maua ko Mike tēnei, ngā reo kaue I tēnei ata I tēnei rangi, hoi nora ko hau tēnei e mihi atu ana kia koutou, kua tai ki te wā ka wehe atu hau. Mo tēnei rangi, hoi nora ka hokia mai anoa hau. Hei te mane ki te hotaka o te ata, ko tātou tira sakai. Hei reira, hoi nora, o I tērei wātone ka hakawhiti atu ki te kai kōrero nei, I runga I te whatarangi I kōnei here at the Maranga Mai Annual Forum Team. Everyone has a perspective.
don't want to see anymore, and what they want to do to restore te whatinga, the breaches. It is up to us, ngā mokopuna, ngā moko, ngā uri haka tupuranga. It is up to us, hoki atu, to go back and correct the record. We have many people in different levels of society, and in many different societies around the world, striving continuously, endeavoring to keep this together. Ko tahitanga is not about everyone in the world uniting. That's impossible. Ko tahitanga is about uniting those who are like-minded. And the beginning of that was he wakapūtanga o te rangatiratanga o Nutirani. And the body that carried that out is the wakamenenga o ngā hapu o Nutirani. And this is why it's very important, despite ngā heke, me ngā piki, despite the ups and downs, this is why it's very important for us to uphold the mana and the integrity of our tupuna who left these taonga tuku iho for us to manage correctly in line with our tikanga and our kawa and our wakapapa and our mātauranga. Now we have many, e puta mai ana, he maha ngā tangata, mai ngā tū moma wānanga, whare wānanga, ko hanga, whare kura kaupapa. We have many fruits now, many fruits. And now we are witnessing and experiencing the good seed from the good fruit that our tupuna planted all those years ago. Nā reire e hoa mai, kōrero taku mihi, taku kōrero kia koutou ara, kia tātou katoa. Mauri ora, Mauri tū, mo ake tonu atu, kore kau he mo te ngā. Aio matu o te kore, aio ai hi hoa o ngā mano, aio. Ngā mihi. I was going to bust the one, but... Pātai. Kia ora matua. Ngā mihi nui ki a koe, mō tō kōrero. He pātai tā koutou mō te matua nei? I'm not too familiar on wakaputanga and it, the wakamine and stuff, but like, I was just wondering what year did they start? 1835. Aye, for the record, that was for the record. Engari I timata before, they began before that. But for the record, that's when they put it down. No. But there was many decades of mahi that led to that day. Many decades. Many very, very high-ranking tino ariki rangatira passed away before that day. They didn't make it because they were at war, all right? They were at war with their own and others. So, yes, it started before the 28th of October, 1835, but that was the day that they actually made it here. Those who were still alive. Kia ora. Tēnā koe matua. I am from Aotearoa, Wellington, and we've got the Queen's Court down there, which was the separation. And I consider He Wakaputanga like the parent and Tiriti, the child, in unity, but we have our own corruption down there with the Queen's Court. I mean, how do we
I mean, I'm originally whare Pōri from Rawini, so I have Ngāpu roots and a Pirahi from Patu Harakeke, so I want to be able to build unity. How do we do that in regards to end times and who we are? I mean, we come from iwi ngaroa Hakopa, so, and we have maramatanga, we're kaitiaki. I mean, how do we do that? Because there's all these things and corrupt trustees in the way. How do we get rid of that to make it happen? You're talking to the man right now. Thank you. Not just me. I like to be very clear. The first kupu on he waka putanga is ko mātou. The first kupu on he waka putanga is ko mātou. We, us, ours. There is no ko o we ha. There is none. All right? In he wakaputanga, it is plural. It is not singular. That's why iwi, ko mātou ko ngā tino rangatira o ngā iwi o Nutirini I raro mai o Hauraki. Ko mātou ko ngā tino rangatira o ngā iwi o Nutirini I raro mai o Hauraki. Ko marama, there's no ko au. There's no singular. It's plural. And each of those tino ariki rangatira I haina tia wēnei mārautanga tapurau o ngā mātua tupana, they are all the same. They all have the same jurisdiction. They all have the same authority within their respective hapu whenua rangatira. Kua marama, and that mana motu ake tino rangatira e whakahaere ana mā te hapu me te whānau. Ko marama? Does that answer? Pātai. Oh, Chirkas, Paulini. Oh, they said no, Paulini. Me and Paulini, that's our cousin. Oh. Me pēnei taku whakaaro mō te pātai tuatahi. The rangatira that asked that pātai isn't here anymore, but that's okay, because the pātai is still in the whare. I descend from a place called Whangaro, and Whangaro comes all the way out to this beach out here. Anyway, so on the 17th day of August, at a date 1808, begat the beginning of Te Waka Mininga, right? So I didn't hear the question, and it was some 3 decades later came about He Waka Putanga, right? So I guess the question could be, you do your research to find out what happened between those 2 dates, because there was a lot that happened. And if I can inspire you by searching for that kōrero in a book called Tuku Kōrero, not a book written by authors. The elders used to say, history is a speculation of theory, depending the mood of the author on the day. And that's something that we saw clearly in our paparahi hearing, was a lot of speculation. So my suggestion to the place was called Te Ngaire, right down the bottom of the hill of Matauri Bay. And if you find your way down there, follow the glowing path and it'll take you to where they met. If I can say it like that. Kapai? Now, if I may, my darling, your question, how do I fix your problem, is what I'm hearing. I'm going to respond by saying you already know the answer to that.
my method could be a little bit too gruesome, which gives you an option. And I'm not about giving people options or choices. There's the path that you know that you're going to take, and all I'm doing is inspiring you to take that path that you already know what to do. Ka pai? Ho mai, te pakipaki mo e nei tāne Kura tātou, tino mo te rangatahi. hakorongo mai nei ki a tau. Rangatira. Nō reira, tēnā kōrua, ko tai mai i te wā nei. Ngā mihi nui. Hey, whānau, we're going to take a 5-minute break. I'm just waiting for the next person to come on. Dr. Veronica Tawhai, if you're in the marquee, can you please come up to the stage? Kia ora. Now, don't go away, whānau, because we've got a kapahaka group coming on. They are the top tamariki group in Aotearoa, so do not go away. Be back in 5. Each left his own mark on the harbour. Now, in addition to the sightseeing journey, Motu Kauri set out to find his brother Ohopa. Now, he had become so angry that he became a menace to the area and that he wedged himself. Now, Motu Kauri, one of the last brothers to journey from the sea cave home in the Hokianga harbour, he became confused by the high ridges. Now, he circled around trying to find his brother, making Motuti Basin before finding his trail again. Now, after he found a familiar starting point, however, his wayward brother had already spotted him from above. Now, Ohopa had the advantage of having both a good view and great supply of rocks, now, which he pelted down over Motu Kauri at that time. Now, as he headed out of the harbour, one of the rocks struck him on the head, leaving him unconscious and eventually killing him. Now, today, Motu Kauri's body is still visible as Motuti Island. Well, I te mohiora nei koe. Te wā o te reo, your flavour. E mihi atu ki a kata kata, e whakarona mai atu ki te reo take wā o Tautoko FM.
Whirerei ana hau e hene taku tirohanga atu. Ko koe taku kahurangi pi andata. Taku kōma. Taku kōmu te taramea. Te mūraua te tini te wena rawa te mano. Ringai kone taku awe hene. Hoki maira. Hey, baby. We're your tribal connection.
titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Kia au. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te taiao, he mea mahi ngātahi, mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. He ha ngā āhuaranga e pāna kia tātou te ira tangata o tēnei wā. Nā reira, te teo atu ki tō horopaki mihi mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapu, tikanga raini o te tahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM. Te reo irirangi o tautoko iwa te kaumā iwa ira rima mai maunga taniwha. Whakawhiti atu ki maunga hikurangi iwa te kaumā whitu ira rima. Fū! Pai kia e te iwi, e te whānau koutou ko hono mai ki tā tātou nei papāhotanga. Ko ngā mihi o te wā ki runga I a koutou. Koutou e whakakahana te noho ki te rongorongo ki ngā kōrero, ki ngā ui o te wā. E mihi ana ki a koutou ko pātuhi mai. O koutou whakaro mo te papāhotanga te rānei. Kei konei tonu mātou I Tii Marae o te Tii, atu I Waitangi, I te taha moana o I pipiri, e te whānau. I think I've been saying this to every guest, but hara tēnei te reo whakatau ki taku tuahine kei tōku taha. Engari, tōna tikanga, ko eia tēnei wahanga o te ahiahi, taku tuahine ruku ai tēnā koe mōrena rena. Mōrena rena kia tau, tēnā koe I tēnei rangi a tāhuara wātu konei te marae nei, te wera hoki. Hui! Ko ngā hihi o tamanui te rā e whakapaka hia I te tini te mano, ko au tērā te kiri mā, e tangi haere ana I te mamai, o taku kiri. Hoi no tuhine, o whakaro mo te katoa te o te wiki, ngā ahuaranga te wairua pēhea. Anō ki au, tino mauri tau. He mauri tau te iwi tēnei tau. Me te mea nei, taku whakapono I pēnā nā ngā kuia I pēnā. Nā hakua te hui, hakua te pohiri, hakua kōwai ka tau mai ki roto I te whare, hi waho atu I te marae ātea, ko reira etahi kuia e pupuri ana I te mauri o te kaupapa. Taira wātu ki tainga mai o ngā waka, ki te ākau nei. Nā, e mōhio ana taua, mo te taha ki te wairua, mā e rā momo wāhine, e rā kuia, ko rātou ke ngā mea e tohu, pēnā ka tutu ake te puehu, pēnā ka tauraini, pēnā ka whakahoki kōrero, pēnā ka hoki whakamuri, aha tu raini e rangi ko e rā kuia e pupuri ana I tērā mauri. Nā e mihi atu ana hau ki te marae nei, ki ngā kuia o ngāsi kawa ngāsi rāhiri, te mata rahurahu, me te tau hoki, ka mutu a tāhua, ia ata. Ia ata. Hakua rima kraka I tata, a tāhua. A tāhua. Kana papai. Ko te nuinga o waku kōrero te rāne e pāne ki te āhua, ki te wairua o tēnei rā, ko tau. You know, mai te rua toru te kaumātahi ki te rima, te rua toru te kaumātahi o Hanuera, tai atu ki te rima o Pepuere, ko reira te wahanga o te riri. Ko reira tonu te wahanga o te, e mau ana I te riri. Engari, I te ata nei, ko ngā whakaahuaranga e pāna ki te taunga mai o te hikoi, te taunga mai o te waka tāngata, me ngā waka katoa, ko tau. Ko tērā tohu, ko tau mai ngā hāhi katoa, ko tau mai ngā tangata mautere, ngā tangata tiriti, ngā Pākehā, ngā mea katoa, ko tau marika te wairua ki runga ki tēnei rā. Ai, pono marika,
Kametu, koe nei te ahua waitangi. Kei pōhehe ko ngā mea ki te ana tātou I runga I ngā pai pāpori, I runga I te pauka whakata, ngā tutu, ngā pūhu, ko tērā te matu o waitangi e kahore. Ko tai mai te tini me te manu te mea whakapono ana tēnei hunga ki o tāua kawanata tapu. E whakapono ana rātou mā te mahitahi o era o ngā tāngata e noho nei ki roto I Aotearoa ka hua mai tātou katoa. Nā, ki te ana. Kamutu hari te mea he tauhau tēnei āhuatanga ki roto I a tātou. Te kāna tira kōrero, ai I nānahi rā, ko taku mei ngā te, ka mohio te awhānui, ki te wā, ko pangapanga te paru kia John Key, ko mahara te ao katoa I te panga o tērā DILDO, ki tērā mema tōranga pu, I te wā I a Helen Clark, nā māma titi whai tira. Engari, me ruku hohonu tia ki ngā aguaranga o te wiki. E hara ko te rā nahe kia mātou, I timatahia I te wiki, e whitu o ngā rā ko waihe monei, tēnei mea, te whakanuia. Engari, tēnei mo te katoa, tēnei rā mo te katoa. Kamatu hakua kōwai, ka tauma ki te marae, ka kai te tangata, ka manaki tia te tangata, hakua kōwai, no tā wāhi no hia ke atu raini, ka tautoko tonu, ka tiaki tonu te haukainga I a koe. Nā, ki te ana tātou, mā manoi ho te whakaatu atu I te paripari o whiwhi haere ana, e rangi me ki te tātou, kei konei he kai kua hora, kei konei he iwi e manaki ana, e whakapai tonu ana I ngā whare I te, pai ai te tuku para ki roto rā. E rātu āhua, mo te hunga horekau he moinga, kua wātea he wāhi kia rātou, he iwi manaki a ngā puhi. He iwi manaki te taitokerau. Nā, tērā momo ka kitea, tau atu tau mai ka kitea te nui o te manaki. Koere te nuinga waku kōrero ko ngā mea kahore I kite. Kamutu ko ōku mihi katoa ki te haukanga ki ngā mana I te whenua, nā rātou ngā tohunga o te manaki. E tika ana tērā mea, ka kōrero hau kia Isaiah, ka kōrero hau kia Whaiarangi, ka kōrero hau ki tō tira, ngā kaikaranga o te tai tokerau, kamutu ko prai ki te whero, ngā kaupapa ranga tira. Ngā kaupapa. Ngā kaupapa katoa, ranga tira. Tēnā mea te manaki I te manuhiri. Hoi anō I te whānau. Tau mātou nei Waimari e pē. Kei konei te kapa wiki tōria. O te hakatātai o ngā kura tuatahi. Wareware au tā rātou ingoa. Engari ko rātou ngā te kapa toa o te rā mea. Ngā taniwha. Noroto mai tauranga. Tauranga moana. Nā reira ko ngā mihi kia rātou I tērā pare kura I tērā aitua ki runga I a rātou. Engari tai tawhiti mai. E whakakanohi, I tō pekenga noroto mai te moana tauranga. Pono marika. Nā reira mihi ana ki tēnā. Ahakoa, kaore tēnei te katoa o te kapa. Engari he whakakanohi I tā rātou kapa. Nā reira me whakawhiti atu tātou ki runga I te whatarangi. Well, ka hore I te whatarangi, engari e tū ana rātou, ki runga I te papa, ki roto ki tēnei whare maranga mai, e te iwi kia mautonu mai ki tā tātou nei reo irirangi tautoko. All those parties, all of them, signed a covenant not to speak to the protesters. Hoki anō mai e te iwi kaore anō ngā mahi haka ki a timata. E rangi, e mua I te hoki atu ki a rātou. Ka mihi atu I te mea I tau mai a tauranga moana I roto I tēnei wiki. I tau mai rātou, I tangi tahi ngā iwi o tauranga moana me ngā iwi o te taitokerau mo ngā āhuaranga kua taukirunga I tō tātou maunga I a mauao. Taku, aku whakaaro nui I te mea e kite ana pēnei I ngā iwi kāinga nei mo te manaki ko ngā iwi o tauranga moana I manaki I ngā whānau. Kua rongo I te ngau, I te ngau o te kino. Nā reira ko ngā whakaaro katoa. Ki o tātou iwi ka mutu tairau atu ki roto I te tai rāwhiti. Hoki mai kei I roto I a tātou o te tai tokerau, Ngāti Wai I rāwhiti, me ngā kāinga katoa. Me te mahita, te ātāhu o te mahitahi ki Wanganui ngā kāinga I ora I tātou katoa. Ka mutu ko tērā te tino, etahi o ngā tino momo o te Māori, te manaki tangata. Nā, ko puarea a te rori matua toru te kaumārima o rātou marae.
ko pērā ana ki roto i a Ngāti Wai, ko tauranga moana anō hoki. Ka mutu ko tērā he tino momo o te Māori. Ko pērā ana, ko whakatina ana hea ki runga ki tēnei marae, me te whare rūnanga anō hoki. Nō reira e tātou mā, me tahuri ake tātou ki te papa tūwaiwai. Papa ki tuana nātai ki mauau, I whakaneke hia, I whakanukunuku hia, I whiua tia e hotu a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai waiwā, ki te whai au, te ao mārama, te he mauri ora. Te he mauri ora kia tātou I raro I nā manaki tana tō tātou matunui te rani. Ko ia te timatana, ko ia te whakamutuna nā mea katoa nō reire whai kore ki tōna inua tapu. O tira kia koutou, nā iwi ko tai mai nei runa I te kaupapa o tēnei wiki, te rā o Waitani, tēnā hoki koutou. Ko ai mātou, anei nā tauira o te kurataka waino o taurana. I hara mai mātou, mai te rohe o taurana moana, Ngāti Ranenui, nai te rani, Ngāti Pūkena, ko nā waka e rua, ko mātā atua me tāki timu, ko tai mai nei mātou, ki te tautoko he te kaupapa ki tēnei rā. Nō reira, tēnā hoki koutou. Ko Waiahau, ko Jack te moana, no nei tū Waiahau, he kaiaka hau no te kurataka waina o taurana, me waku hoa mahi, ki konei nā whae e rua, me tō mātou tūmaki a Cameron Mitchell. Put your hand up there, Mr. Mitchell. Ko tai mai nei mātou I runei te kaupapa whakahirahira o tēnei wiki tonu. Nō reira, he mahi anoa hau. I am the chairman of Te Mana Kuratahi, which is our National Primary Schools kapahaka competitions here in Aotearoa. And I just want to do a shout out to Te Tai Tokerau, because following Taurana Moana, our nationals were in Taurana Moana last year. We hosted Te Mana Kuratahi, and I'm proud to say that our next nationals is coming here to Te Tai Tokerau in 2027. Your delegate, our delegate that represents Te Tai Tokerau, Ropata Diamond, he is the instigator to Tono to have the next Te Mana Kuratahi, which is the largest national primary school kapahaka in the world. And we even beat the Matatini, because we have 65 groups that perform at our nationals. So the Matatini got nothing on us, primary school kids. So we're excited as a national delegate body and executive committee to bring Te Mana Kuratahi back to Te Tai Tokerau. The last time Te Tai Tokerau held Te Mana Kuratahi was back in 2011. And Hone Mutu was one of those committee members back in the Rās. So we are honoured that we are returning back to Te Tai Tokerau. And I won't say where Ruapata has tono to have the actual event. That might be a secret to Tanota. Nō reira e te iwi, nā mi atu rā kia koutou. We are te whānau o te Mauro from the Taurana Intermediate School. We've travelled up here. We've been asked to perform, and we are honoured to be here to perform in front of you today. We just came off Te Mana Kuratahi Nationals ourselves last year, and our tauira are very new to this place, Waitani, and they will take away fond memories. And a big shout out to our whānau e Whananaki. We are staying at Whakapau Mahara Marae, and we've been well looked after by the haukaina there, and we look forward to connecting with them tonight. Nō reira, tēnā koutou katoa. Kia ora e te whānau! Ko te wāta e whākenei, ko pōnana, he wāta whakamaumahara ki ngā tawariki, ko mate I ngā tau I muri. Tēnā, whakarongo mai, whakarongo mai, whakarongo mai rā ki a tātou katoa.
Oh
Tii Marae, me o rātou mai i roto i te paremata. Me o rātou tautoko i te iwi Māori, me Aotearoa whānui. Nō reira, Rāwiri Waititi, whai anā rewa, e hana rāwhiti, whakarongo mai rā.
te kapa o te Tēnā koutou. Koutou. E noho mai nā ki roto whakapau mahara. Hei rā no ngā hononga kia ngā te pūkenga. O tira, waku hononga ki roto i a koutou matakana. Tēnei rā kami. E aro hake ana ki tā koutou maunga. Engari maunga ko te reo ki roto i a koutou. Ngā taonga, ko haria mai e koutou i te rānei, tēnā koutou. E kia mohio mai tātou tōna tikanga ko tōku kapahaka ke. Warenga te kaha. Kārongo, e konei wenei toa. Nā, ka mahara ki ngā kōrero a tatu pāpā, kita tēnea. O mai te paki anō mō a tākai te mai. E pēhea rā he kōrero tuatui tēnā. Anei, tu aroha, te aroha o te kupu ki a koutou. E nā koutou. Who wants one more? E tua mō te atea. Pai ana te mō te atea. Amahia. Come on, give them some encouragement, Sunday. Fire. Tēnā koutou, tama te maro. E ngā maumahara ko tama te maro no tauranga moana waka. Ko te maumahara ke tai mai te titini e ngā hui ke kone ke waime ngā hui kone. Ngā tenu te tukanga te kuru i awhi mai o māku. Ka te aki kura Moi te kahanga te koutou kuru. No roto mai te tuakana tātai hinere ki runga ki tēnei kapa. Te maro hauhake. Me tā rātou whakāturanga hei tautoko ake i te kaupapa i te rā whakanuia i a Waitangi. Nā reira ka mutu te mihi atu ki a rātou. Ki tēnei kapa ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Rangi, Ngāti Rangi nui, Ngāti Pūkena. Ko ngā iwi rangatira o taua pito. Tahi anō ko mutu tērā mō tea, ka rongo nei ki ngā tupuna, ko Wairaka, ko Mahana o te rangi, me itahi o ngā tupuna mātua, nā rātou i huaina ki roto i tā rātou nei mō te atea. Pono marika, mai mari e tātou.
wai mari e tātou i te iwi, maringi noa mai e ra kupu, ngā kōrero tuku iho i nei wa tātou tamariki. Me taku mihi nui ki a rātou, tawhiti te haere mai ki te tautoko, ki te whakanui, ki te mahara atu ki a rātou, waitohu i ngā kawenata tapu, kia whaihua e tātou, e nei tamariki, koina te āhua i kōrero hia i muara, e whakapono ana ki te tika te pono o tātou tupuna i tauawa, ka mihi nui ki a rātou, ka mutu, ka mihi tonu, tauranga moana, tauranga tangata, mau mau ngā whakahihi, e mihi ana, e mihi ana. Ko ngā waka ko i taina ki runga i te wāhi o tauranga, ko ngā hapa, ngā waka tuatini. Kamutu ko ngā maha o ngā waka, e haere ki kōraka, kia tau te ranga, kia wāhi whakatā, tēnā pia koira te take ko tāhai, ara i te tāhai, ko whakahukia, tā tātou waka mā tātua. Hoi anō e te whānu. I runga i ngā hihi o tamanui te rā. Ko tau mai te wera. Engari ko he rangi ka pua tonu. Ki runga i tā tātou nei marae o te Tii. Kamutu, te tuahine. Ko ngā whakaritenga, e waihoa ke tērā mea e kia nei ko ngā paru, poto. Engari atu i tērā. Ko ngā manuhiri ko whakaeke, ki runga i a tāua i konei. Ko taku whakaro mō te iwi, ko whakaeke i te tā rātou wā tuatahi, ko kaitahu tērā. I roto i tā rātou whakaekenga ki runga i tā tātou nei marae. I runga i te mea, ko rongo au ki ngā kōrero, wā tuatahi mā rātou i tā te mea. Ko rātou te iwi e whakarite, whakahaere i tā rātou ake kaupapa. I runga i te mōhio, ngā wāhi e nā rātou i tā moko hia te tiriti o Waitangi. Ai, pono. Ko i roto i ngā tau, ko whakahaere rātou i wa rātou ake whakanui. Pēnei a tātou nei i te taitoke rau. Ai ni ake nei tātou haere atu ai ki mā ngungu. He hanga pēnā rātou, ne, ka haere ki ngā wāhi, haina ti ai, te tiriti. E rangi he mea nui tērā. Te tau mai i tawhiti rawa. Ki te whakanui tēnei kaupapa tai mai rātou ki te marae nei ki te Tii. I was there that morning e te whānau and I tell you it was beautiful. Stunning. It was ātahua. And you know, tēnei mea te tuitui kōrero, te hono i ngā wai o te wai paunamu ki ngā wai o toke rau e hora nei, i roto i ngā karanga, i roto i ngā mihi. Ka mutu i rangatira te hui. Toko maha tonu rātou i tau mai. Pono, taku ki te ngāti i a rātou, haere iwi mai. Tau iwi mai. Ki runga ki te marae. Engari taku ki te ngā. Ko ngā mea o te taitokere i wainga nui i tēnei kapa nā, ko taku whaia tira, ko Diane Mills, te whānau guest, no roto mai a mātou o hokianga, te whānau white. E mahi tikana, e mahi rāna tira tira. Kia kawea nei. Ko tau mai tētahi karere. Bueno, e te whānau. Tahi anō ko rongo, ko kite, i a mātou, ko mutu, tā tātou nei papāhotanga. Hoi anō, me whakarāpopoto hia e taku tuahine. Mō tēnei te tau 2020 māono. Ai, ko tāku, you know, something that has really been important, I think, that I've heard over this week is that te tiriti o Waitangi is a current conversation. It's not just something that happens during this week. And rangatiratanga is an important conversation. But what's really important is how we do that in our daily actions. Not just when we're at the big hui nui, but when we're at home. You know, are we going to kohi the rāpihi that's been lying around outside on our driveways? Are we going to make sure that our tamariki are looked after? E rā tū āhua katoa he rangatiratanga kei roto. And rangatiratanga is not a destination. No. It's not a destination, it's daily actions. It's actions. Nā reira, koina tētahi kura huna nui I puta mai I te wiki nei, ka mautonu ki taku ngākau. And as we look forward to 200 years of Te Tiriti Aini, you know, that's only around the corner, really. Hopefully we still got enough to gas bag about then. But ko tāku, you know, let's do this in the everyday. Everyday action. Everyday action. It's fulfilling those words. And
to me, what it's some of the big kōrero and the big conversations on both marae, upstairs, down here. Tēnei mea te rangatiratanga, you know, or the leadership. So if we were to, I don't know how it is on your guys' group chat, in your thread, ngā kaikaranga Because everyone's got a thread. ngā kaikaranga o tai tokere, but ko ngā kōrero mātou ko ngā bros, you know, me kawatatari mo ngā hui nui. Pono. Mena ko karanga hau ki a koe haramai. Mena karanga koe ki au, ko au tērā. Yeah. Showing up. Aye. Showing up. And the big conversation I had with Isaiah is about, you know, ina nei ko hoha tātou tamariki ki tēnei mea te āpōpō. And taku mei ngātu, i te wā tupu au, ka hana waku krani te mei ngātu, ko koutou, ngā rangatira mo āpōpō. Nō reira, ko au te nai nei. Hey, āpōpō ko a tātou tamariki. You know what that means, eh? We have responsibilities. Oh, yeah, big ones. Responsibilities, not for just ourselves, but to each other. Each other. Kia tautoko tātou i a tātou. Kaua I konei waitangi nahe nei. Engari, on our marae, in our kainga. Hey, do you need a babysitter so that you can go and man their taumata? Do you need a something, you know? Yeah. There's practical ways we can tautoko each other. He mana motuhake kei roto. Pono. And I think we have the ability, I know the trending word is called calling out, but when bros are honest to each other, you know, he momo rangatira tira. Don't just wait for the big huis. Yeah. Call up and let's show up and let's showing up for each other. I'm telling you because I love you and I don't want you to look silly for nounga, hey. Tikana tira. Ko ngā taumaha ki murira, ko reira te rā wairua. Ki runga te rā nei, he wairua anō. Yeah. Me pihia tā tātou nei tiro ake ki te au o te moana, ki ngā taumaha ki mui a tātou. Hea te hiahia, hea ngā wawata. Whakanui a I te tiriti? Nā, ko te wawata kia ora wa tātou tamariki. Children. You know, our tamariki, they're fed. Everyone's got shoes going to kura. Everyone's got a rain jacket when it's raining. Ko aku wawata he, simple rawa. Achievable outcomes, te tā te Pākehā. Pono, hey, imagine that. Must be ko raru au e tiro taku tironga ki te au o te moana. E hoa me tiro ake ki te paru I mui a koe. No, some people have to be visionary, hey. Some people, hey, ko tau he tiro whānui. Yeah. Someone's got to do it. And just on that note, the Te Raroa elections are coming up at the iwi. I hope that you're registered with the iwi. And if you are not, get registered. Those voting is going to close soon. And you've got some really good options, especially that lot out of Hokianga. Ooh, haramai. Me te noe mai tū mai nei. Me te noe mai tū mai nei, hey. Who are you going to vote for? Jeez, I said to you we weren't going to talk politics. You know, why it's all political, eh? Yeah, it's always all political. It's always political. Hoi no. Hoi no e te whānau, if you are in South Hokianga in November and you don't have a way to the booth, you better stop in and give me a call and I'll take you there. Let's work out how we're going to change this government. Oh, it's different on the north. You know, you got my dad, you got Whai Mana, you got Whai Pani, you got Mariah Herbert empowering and making sure that you are voting. They're doing it the old way. They're going around to homes. Hoi no e te whāne. Yeah, ko tau mai te karere, ko muti tā tātou nei papāhotanga. Hoi no taku mihi mutunga ki ngā kaiwhakahaere, kaiwhakarite o tō tātou nei reo irirangi, ngā techs, ngā technicians, te hanga nei ko ngā technicians ko ngā o tātou tamariki. E mātou ana ki wenei o ngā tapu e mihi ana ki a koutou. Te hopu kōrero, hopu reo, hopu whakaahua, te whakatika waku hapa, tēnā koutou, ki te hunga tai tinana mai, ki tōku taha, kia ui, e mihi ana. O te ake, it's just been a buzz getting back into broadcasting again and being back down on the marae. Yeah. Te tii has been the vibe. Koutou e whakarongo mai ana. Whanui taku mihi atu kia koutou. Ai, mihi ana kia koutou katoa. Thank you for tuning in. Thank you for
for being a listening ear to some of our conversations that are still relevant, still big for us. Kia hari kia koa. Tēnei rā o Waitangi. Kia tika wa tātou maumahara atu ki wa tātou mātua tūpuna. And Mike Te Wake is running for the Te Arawa AGM. He oi, ka nui aku kōrero I reira. Pai tēnā. Hoi no tō kōrero mutunga. Mai tā tātou karakia hei whakakapi tā tātou ne papahotanga. Ana, kia tauhora ngā manaaki tanga o te wāhi ngaro ki runga ki tēnā o tātou. I'm going to make it easy, so all of you guys in the car, you can say it along with me, eh? Kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki a Hukaraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, amene. Amene.